hanyuma noneho uyu munsi ukambwira ko nta kintu cyo muri CNDD FDD na kimwe uzi, ahubwo n'abarimo uhura nabo ukibasaba akazi ugikorana nabo, keretse niba uraza kunyomoza nani honorable nani nyakubahwa nani uyu Wirinyamitwe, warangiza aya masaha icyatumye ngenda no kugarukaho, watubwiye ko uyu mugabo wamukeje cyangwa wamubwiye ngo welcome back, tukubwiye amabi yakoze cyangwa ibyo tumwagiriza, utubwira ko wabikoze kugira ngo abeho azabibazwe. Come on, none tuje gusanga munahura. Ahubwo tubwire, ni gute abantu watandukanye nabo utemera ibyo bakora ujya kubasaba imyanya yo kuba kansara? Iyi message ya Wirinyamitwe yisubize aho hejuru, dore imaze iminota 9 ayanditse. Afet Yega na ndashobora ambasaderi nawe yamusubije ndashobora ntiwamubona. kuvuga uwo Yamushubije ngo avuze iki? Uyu nyene nasoma niyo savye yamusubije. ahubwo zamura ndashobora Wirinyamitwe. kubisoma zamura Yamaze kuza oya nimuzamura wenda bamanura. oya Arahari? oya ariko aravuga ko yabonye ko namusubije Sha Godfather navuga man, huh? uwo Ego. yabonye ko namusubije munasome message nanditse Wavuze ngo ariko Willy ngo aho nta soni wumva kati continue de me chercher des histoires sans tête ni queue. Et moi, Réveillé et moi avons eu un entretien sur des projets de développement interafricain. Tu avais parié que, le poste de ok consul, moi, cherche jamais ailleurs ta capacité de mentir et de manipuler les Burundais publiquement est bien exposée. Dieu est au contrôle. Ivyo wakoze vyose pour tenir ma renommée va te revenir. Le dernier karma, ce que tu as promis à tes maîtres occidentaux risque de tomber à l'eau. Ne pense pas que je ne suis pas au courant de tes prouesses de jalousie et de destruction. Focus sur ma personne. Nahira aja agandiye hehe. Imana nayo urataginga ntare house na CNDD-FDD. Les transporteurs de poudre sont connus un jour. N'uburozi burimo. voilà Ha ha ha, donc harahiye c'est très bien harahiye. reka rero reka Kandi reka kandi ukatubwira ko ntabyo uzi, ko nta makuru reka ufite. Ko nta reka makuru afite. None ga reka Wilson wambabari Wilson yishira reka hejuru tuyisome natwe Nyishyiraho turaba. hejuru ngo mureke ambasaderi nagenda avuge amagambo magufi. abantu qui me suivent peuvent lire Jesse Ndabinyegeza c'est là c'est exposé en fait le problème c'est que s'il y a une personne qui n'a jamais supporté de me voir dans le système, c'est Willy Nyamitwe. Il a parlé, niba hari umuntu atigeze supporta kumbona muri système ni Willy. Alors que son frère yari ministre alors que son frère yabanoma. Ego, son frère est devenu ministre, c'est lui qui nommait les gens. Mon gars, c'est pas lui qui m'a nommé. En fait, None ale yabaye ministre ryari ga Wilson? Juste au moment où quand je suis devenue ambassadeur, c'est son frère Wirinyamitwe yabaye ministre 2016. Uretse gato ntabwo nza ibyo Wilson ntabwo mbikunda. Niba umuntu afite ijambo, respect my space, mumbabarire. Oya Godfather mukuru wa Willy yari ministre. Urumva ariko aravuga ko Wirinyamitwe yamwanka des affaires étrangères. yari ministre ariwe yari ashinzwe aba ambasaderi. No, uretse gato ibyo ngibyo, uretse gato aho ngaho ntimuze kuba mukuru yari ministre wari ubashinzwe, ariko birataramushakamo twareba imbaraga, uretse gato twareba izindi pouvoir cyangwa izindi mbaraga za pushingaga uyu ambassador kugira ngo zigende hariya. Jewe kuba yari afite imbaraga zimusunika, urashobora kuba yarashinzwe kunoma abantu cyangwa gutanga iyo myanya, ariko bitewe n'uwohereje uyu nguyu bikaba ngombwa ko akemura n'ubwo Wirinyamitwe utamushakaga. Reka allez-y, komeza ambassadeur ajye mumuvugiramo. Non, lui il était conseiller du président Willy Nyamitwe. Qui? Okay. Willy l'actuel ambassadeur kwa Nkurunziza. Et il a fait partir Owetwa Kavakure pour mettre son frère. Il a tagué son Kavakure comme un, comment dire, Babandi, Abapinga, donc les gens qui étaient contre le pouvoir de Nkurunziza. On a enlevé Kavakure et on a mis son frère. Donc il a proposé son frère qui est devenu ministre des Affaires étrangères. Haïma Morichogihe, Jewe, en fait, depuis plusieurs années.
Jenny bangize ambassadeur parce que bankunda cyangwa c'était une promotion. Bangize ambassadeur parce que la ministre de la Santé de l'époque, elle ne voulait pas de moi dans le système. Il fallait qu'on ndamuviraho. Donc, baca bangira ambassadeur pour m'éloigner. Kwa kundi yambonera kure, mwarabyumvise yambonera kure yavuga il y a quelques jours, mwarabyumvise, comment est-ce qu'on fait? Donc, baca bangira ambassadeur. Bangize ambassadeur i Paris, il y a quelqu'un qui n'a jamais digéré cette affaire, c'est Willy Nyamitwe. Lui, il n'a jamais, ntiyigeze. D'abord, nuko tunakorana kugira ngo dufashe umuhisi nkuru nziza, yaprefera ko byofuma bipfa hako ivyiyumviro vyanje bipasa. Et c'est comme ko ça ndeba qu'on hano a mwari abagenzi, ko ndeba hano mwifotoranyaga museka cyane mumeze neza. none kuri stade abantu ntibahura. Nimuta Urazi, komeza dore ngibyo hejuru. umva ndakubwire. Faut pas, Yego. jewe ndi umututsikazi. Donc, le fait ko mba ndi umututsikazi nkinjira muri système bigakunda, ça ne pouvait pas passer mu matwi ya Willy Nyamitwe. Abatutsikazi qui sont dans le système ategeza kubakoresha uko ashaka. C'était lui qui manipulait. D'ailleurs, byose birazwi. Il manipule, il sait comment manipuler les gens. Rero, il n'a jamais réussi à me casser complètement. Pourquoi elle a dit que le président me soutenait, le président de l'époque. Hanyuma, le président me connaissait, il savait très bien que j'étais une personne honnête, correcte et directe. Nico rero twapfa kubera ibyo yagira byose yabikora en cachette. Et il travaillait derrière moi, yarazi ngo ntavyo nzi. Même mon rappel, kugira jewe mve bampamagare bandapere, Willy Nyamitwe a fait un grand travail là-dessus. Il est celui qui a inventé toutes les histoires. Adama histoire y'urumogi, kabana banje kubanyo y'urumogi et tout ça là, ça c'est venu de lui. Et c'est lui qui a sorti cette histoire. Urabona Gute icyo gihe kuri iyo epoka abana babaga i Burundi babaga i Buraya. abana banje ntibigeze baba i Burundi, abana banje baba i Burundi. None Willy Nyamitwe atabaga i Buraya, ibyo ngibyo yabibwiwe n'iki kugira ngo apakwize ibyo bintu? Naho ndamutwara akababona, naramutwara ndi muhira Ahangaha sasa mina kwa pozo buretse gato. Avant d'être ambassadeur, avant que je ne sois ambassadeur, n'attaché Burundi, le président avait décidé ko ninjira ndabafasha gukorana na l'extérieur, surtout l'Europe, kuko je nari mvuye i Burayi. Donc nagiye i Burundi mvuye i Burayi, et je connaissais le milieu européen. Nari nzi neza ingene ababirigi bakora, nari nzi neza ingene abafaransa bakora, donc tout le système européen je le maîtrisais pratiquement kuko nari muri système zabo. Donc je nari nihaye intego, c'est ça, sinzi ko ariyo objectif. Je m'étais donné l'objectif d'aider mon pays à comprendre et kuko bakomprena bagakorana neza n'Uburayi. Et c'était ça. Hanyuma Willy Nyamitwe rero ni gute yatangiye kukurwanya? Yes, non, en fait nigeze ashaka ko dukorana n'igihe cya mbere bamubwira ko dukorana, ni CNDD-FDD yamubwiye ati korana n'uyu, arabyanga. Et puis finalement, c'est le président qui lui a dit il faut travailler avec elle. Président Nkurunziza. Dutanguye gukorana rero acankoresha nabi, ariyaranja kugira ngo ivyo nkora byose iko nakora kose yategeza kubica inyuma. Tukagira amaraporo mugabo akaca zitwara ziwe wenyene, je tutari kumwe ko sinamenya n'ivyo yatwaye, parce que lui il était à la présidence, moi je n'étais pas à la présidence. Donc niwe yatwara ivyo twakoze. Amaraporo yatanga, je ne sais pas qu'est-ce qu'il donnait. Toujours est-il que atigeze supporta ma présence. Aho ngaho rero twumvishe icyo ufana Willy Nyamitwe. Reka tugaruke gatoya. Ibyo ngibyo rero urukumva ko uretse gato. So ibi ngibi byose kutubwira histoire za Willy Nyamitwe n'ibyo mwakoranye nayo makwimfli yose bihuriye hehe n'ibingi bari kwakiza bigeje bundi uhura na Reverienne? Oya banza usubira inyuma. Willy Nyamitwe twapfuye ko jewe raisonnement zanje atahodasa zisana na idéologie génocidaire, canke gukuraho abatutsi kwigizayo kugwanya abandi, gukura nk'abandi. Donc yarazi neza ko je ntabishigikira. Donc il savait
we n'uwundi mugenzi we ntarinze kuvuga mu izina bari bazi ingena bategeza chaque fois babonye projet niba igenda nkumvishe ihindutse neza Wirinyamitwe ah, iyi ideology nawe arayigira. cyane cyane ni umunyamacakubiri arengeje ubwoko wewe rero ararengeje niba yumva avyumva amenye ko ndabizi kandi ashobora kuduga ngaha no kuri space kuko ndazi ko ariko aranyumviriza aduga niba hari umunyamacakubiri ariho mu Fact gihugu imwe, fact c'uburundi no fact imwe, duhereze example imwe. ni ivyo nyene abatutsi abatutsikazi bose bari muri round yiwe abakoresha nk'abagore bose 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 Iki? bose bose abakoresha nk'abagore biwe bose donc avuga ati mwebwe je vais vous utiliser ndabakoresha comme ce sont des objets en fait abatutsikazi qui sont dans son cercle abakoresha comme des objets. Ça c'est Wirinyamitwe, je le dis et je l'assume. Mama yake na mama. Ego bose abakoresha comme des objets kandi birazwi na première dame w'uburundi arabizi Thank you, Godfather. donc ivyo vyose Wirinyamitwe c'est que niba hari umuntu wumu comment dire enfin acanishamo discriminatoire ou raciste ariho c'est Wiri mugabo afite ubwenge afite ukuntu akora kandi aragutwengera Wiri akaja aca inyuma akakucumita. C'est quelqu'un de mauvais, il est méchant. Merci de me donner cette opportunité de le lui dire. Bwira aka message mwanditse ariko uvuga ko mwagiriza ibi vy'amapudre n'ibiki cyangwa ibona mbere ngo ndabira Rumata mureka banza avuge Rumata mureke reka meze nabwe nije nzobisohora byose nimwanyumvitse nzobabwira ibintu biri très profond. Nico gituma niga histoire y'abana banje ki banyura umogi niki qui a fait en sorte qu'on me rappelle c'est son invention. Niwe azi kubikora arazi gucapa des histoires, il invente arashobora gukora une histoire, une fausse histoire igacircula ikaja ku ma media yose kandi ukibaza ngo nivyo atari ivyo. Arabizi ko ndabizi kandi arazi ko ndabizi mumuduze avuge s'il peut parler aze duharire ndamubwire des faits et des facts amenye neza ko je sais namubwire nti mvako tes affaires sont connues quand le karma va te trouver. On l'a envoyé être ambassadeur en Éthiopie. C'était une manière de l'éloigner du système parce qu'on le connaît. On sait déjà qui il est. On l'a éloigné du système. Il ne pouvait pas. Donc, il faut arrêter. Ko ndeba uretse gato ntabwo akubabaje dore hano hari tweet yakozwe iyi tweet ndabona yarakozwe le 22 mars 2019 uri kumwe na Wirinyamitwe kanyishyiraho hejuru. On était tous no ahangaha rero uretse gato twaragendana partout umviriza Godfather nuruhe. Tu vas trouver beaucoup de photos où j'étais avec Willy. Tu vas trouver des messages. Tu peux le voir. Mon mission. Ou nous, agenda kuri Twitter yiwe urabibona. Non, akoreshwa muri abo yakoresha. On viriza justement parce qu'il n'a pas réussi à l'utiliser comme il utilise les autres. C'est ça ce qui l'embête. Et c'est ça ce qui les a embêtés. Ariko kare wari watubwiye ko ari abazungu bagushizeho. Non, Jess ntabwo ndavuga ko abazungu bashizeho. Non, pas du tout. Ntabwo yavuze ko ntabwo ariko yavuze ntabyo yavuze wisoma. Okay, tugaruke gato rero kandi dushyire icyubahiro ndabona. J'ai dit que kugira ngo bankureho plutôt kugira bankure muri diplomatie, ce n'est pas le Burundi qui a décidé, c'est l'Europe qui a décidé et ils ont donné instruction. Wirinyamitwe abigiramo uruhara rukomeye cyane nico gituma jusqu'aujourd'hui nta raisonnable mwabajije ngo pourquoi vous avez rappelé l'ambassadeur naco bazobaronkera. Jara munambwiye ngo bagwaye decret kuba Dr Bururi nivyo kuja gutwara hôpital Bururi. Oya nayo nigeze ndonke. Tuvuye ahangaha rero uburetse gato ntabwo ngiye ndagira ibyo byose uduhaye detail. Attends munyemerera abantu mu meeting mike zanyu. Docteur ahangaha nureba uburetse gato nuza kureba Wirinyamitwe ari kuzana ama preuve wavuze ko ubwa mbere uburetse gato tugenda neza cyane tugendane neza. Hano uratubwira ko bwa mbere byonyine akimara kumenya ko ugiye guhabwa umwanya wa ambassadeur yahise atangira kubirwanya.
none umuntu watangiye kukurwanya ni gute turi kureba ahangaha ukimara aya mafoto ndi kureba wari uramaze kuba ambasaderi cyangwa wari utari ambasaderi sinzi amafoto uri kureba ntayo ngayo mfite hejuru ngiyi hari iyo muri stade hari iyi no ngiyi ya no 2019 iyi foto iyi mbonye iyi ya nyuma turi kumwe na Willy Nyamitwe ni foto yafashe jewe natashe kugira ngo arungikire bangaruze watashe he natashe watashe Burundi fait rappeler achagira iyo foto iyi foto yafashwe mbere yuko ba ambasaderi cyangwa après quand je rentrais quand bampamagaye somara amagambo yanditswe rero tubibona reka ndore bampamagaye niwe wa mbere yategeza gutanga ifoto kugira abwire abo bakoranye ko igikorwa yagikoze neza iyo foto ndavyibuka neza il est venu me trouver yaraje muhira arantora tugenda ahangaha ni gute uretse gato ahangaha wari utashye utakiri ambasaderi mvuye kuba ambasaderi none uretse gato ni gute umuntu wakurwanije aya masaha ashobora kukwakira gutya wiri ntushobora gupfa waramenye ko ariko arakwimbira il fallait qu'il me cache qu'il était dans le circuit de ceux qui m'ont fait rentrer okay nategeza kutamenya yategeza kumpisha ko wabibwiwe n'iki rero wabwiwe n'iki rero ko wabwiwe n'iki ko yakurwanyije iki gihe cyose uretse gato tugende gake ahangaha biraza kudufasha uretse gato ngewe ntabwo mfata sayidi urukumva simfata sayidi ariko ahangaha turi kureba utubwiye ko unyumve neza cyane utubwiye ko Willy Nyamitwe ahangaha mu bintu yaguhoye nuko wanze ko kwitiriza k'umututsikazi kuko abikoreraga abandi nabyo yashobora parce que moi j'étais plus élevé que lui uvuga ko ari byakujijije no tugende gato uvuga ko ari byagerageje bikamunanira ukabizira oya yaramuresheje vraiment ça là pas oublier il m'a utilisé et j'ai fait turaza kumenya kugukoresha utubwira uko ariko nukuhe nk'ubu jewe neguye amanama undi ambasaderi ngategura inama nkamwakira mu nzu yanje nkamutegurira platform yarankoresheje narakora akaba nkamutegura ama platform kugira ngaho mbwira ukuntu uburyo yakoreshaga bari abakobwa tugende gatoya nsobanurira muri buryo uretse gato bari abakobwa batutsikazi uretse gato bari abakobwa batutsi uretse gato ambasaderi bari abakobwa batutsikazi bari abakobwa batutsikazi bakoresha gate fada ejo nabyo nishura urabirondera bari abakobwa bakoresha ate uri umusesanguzi urabirondera tugende gato ngaruke gatoya ni gute uzi ko umuntu yagukoreshaga uretse gato ni gute wemereye umuntu wagukoreshaga ukamunanira ubizi neza ukagera ibundi akakwakira muri iyi foto turi kureba hano hejuru ukamwemerera akakwakira oya umva ndakubwire Godfather mu kirundi baca umugani ngo mu kirundi abazi kindi bakivuga ngo umuntu aguhisha kwa kwanka ukamuhisha kubizi so iki gihe cyose wari ubizi ko Nyamitwe nta keza kwifurira akomeza kukurwanya ego je le savais nicyo gituma nzi ko iyi foto yayifashe aje kuntora muhiri wanje bandapeye arantwara ahantu dans la restaurant aranandika ko natashe c'était pour faire le compte rendu abwira abo bakoranye ko la mission est accomplie donc on attaché ndi Burundi ça c'était it's okay nico gituma iyi foto nyene wenyene asubira akayikatamo kubiri akikurako akampostinga jenyene ariko arantuka akoresha yandi ma Twitter yiwe tugende gato rero hano tugende gato sibyo ibi ngibi byose umaje kutwereka Willy Nyamitwe uwo ari we impamvu twafashe uyu mwanya impamvu twafashe uyu mwanya wose wari uri gusasira ushobora kutwereka impamvu yanditse iyi tweet yawe na Reverienne ejo muri Gabo so twagiye sasa rero ibi ngibi bibiri ariko kwakiza reka nakubwira igituma ibi ngibi abitewe n'iki ibi ngibi ariko uretse gato ibi ngibi yanditse kuri iyi tweet ni ukuri si ukuri uko nakiriye Reverienne gusaba akazi
uri jewe kumusaba akazi ko nari nzi kujya kuba neza konseye le yego consul honoraire w'i Burundi nari ndamuzi haheze amezi nk'atatu bari bamaze kubimbwira kandi je savais qui allait être consul ni umudamu atekanye ari hano akora neza jewe na ambassadeur wo muri Congo wo muri RDC yari yaje hano arambwira ati le processus est déjà en cours hari kanaka iyo poste nayo nigeze nsaba Reverien je ne lui ai même pas demandé de poste kuko ndazi ko bankuye muri systeme yabo kubera je ndi umututsikazi adakora uko bashaka none umuntu uzi ko bakuye uzi ko bagukuye muri systeme yabo uzira uwo uri we kubera icyo ugirana nawe meeting kandi uzi ko bakuvanye muri ni gute abantu bakuvanye muri systeme ufata umwanya wo guhura nabo mukajyana ibiganiro uragira ngo bagusubize muri systeme umuntu bakuye muri systeme muretse gato umuntu bakuye muri systeme uhura nabo umviriza ibintu uravyumva par de mu matwi babivuga mais tu dois avoir la conviction réelle bakakubwira umuntu kubera ikintu ca mbere Wirinyamitwe yarajejwe n'urya ntahiraja navuze quelque part n'abantu bari bajejwe ko jewe nategerezwa kubonana n'umutegetsi umwe wenyene mu Burundi depuis qu'on m'a rappelé donc quand on m'a rappelé il y avait eu haratanzwe amafaranga menshi je vais vous raconter ça amafaranga menshi on a corrompu tout le système ya protocole yose bababwira ko kikazirizwa ko jewe mbonana n'umutegetsi uwariwe wese le président le premier ministre le vice-président le chef du parti umukuru wa parti au pouvoir abantu bose même les ministres si tu veux bari bavuganye ko kizira ko tubonana umwe gusa ko tuvugana malheureusement izo briefing zatanzwe nande barazimpaye abantu by'aba protocole bagati wewe baratubujije ko wakigwa n'umutegetsi umwe ko kizira ko tunagushira n'ahantu umutegetsi kubera le problème c'est que quand j'ai été rappelé kujya nawe babwiye il ne fallait pas ko ndababwiza ukuri ko ndabiyumvisha quel était le système et comment est-ce que le système européen fonctionne et qu'est-ce qu'il fallait faire icyo cyarazira ko abantu babimenye so uhura rero wabitewe n'iki kugira ngo uhure na Reverien non il est venu aho ndi Wirinyamitwe yarabipostinze he did it yarabipostinze fo kugenda kuri Twitter yiwe mu bintu ariko aranyagiriza ko navuye muri systeme ngo mu minsi iheze ngo nari nabonanye n'umutegetsi n'iki yarabishizeko donc mukurikiranye amatweet muraza kubona aho biri jewe nagiye kumuraba none uremera ko Wirinyamitwe avugana na Reverien baravugana ntibavugana je ne suis pas sûr ko bavugana uremera ko Wirinyamitwe afite profil ku buryo kuvugana na Reverien cyangwa kumuha amakuru ari ibintu byamworoheye ubu ni ambassadeur il est ambassadeur au Addis Abeba ashobora kuvugana na Reverien iyo aje muri Addis Abeba pour une activité quelconque ko bavugana ku telefone n'iki ça je ne pense pas ko bagifitaniye imishikirano je ne suis pas très sûre parce que on le soupçonne de transporter le poison donc nibaza ko bamwicura benshi baramwicura ko atwara poudre donc baramwigizayo uburozi no nusabivuze poison karabaye rumata ceceka nta preuve mfise ariko barambwiye qu'il est parmi les transporteurs de poison baranavuze ntabwo nava ku kibazo epi hanyuma ntabwo ntekereza uretse gato ntabwo ntekereza ko Wirinyamitwe ashobora kuza hano ngo yandike message nk'iyi ngiyi akwagiriza kujya gufata umwanya nta preuve afite haramutse aboneze preuve ko cyangwa akaza uretse gato ambassador uretse gato biramutse bigaragaye ko ahangaha wowe parce que nani ibingibi ntuza yanditse nanyemerera aza kuzamuka simbizi niba ari disponible wowe ambassadeur Wirinyamitwe uramuzi hallo naze muri anonyma naze uretse gato tuvuge
icyo ndi kubaza ni kimwe haramutse haje uretse gato haramutse haje evidence ntutukane ariko mama atariho erega ntari hano no nabibona ntabwo nkwemerera none iyo batari hano akaba yanditse muri commentaire tugende gake Nyamitwe bashoboye yicaye bidiva ariko mube muretse aravuga s'il te plaît ntabwo mbyemerera mugire discipline muri space ikintu mbaza ni kimwe on le connaît uretse gato haramutse bigaragaye ko haramutse hagaragaye ibimenyetso ko wagiye guhura na Reveriyene ugiye kumusaba ako kazi byo ngenda bite no uri kubihakana kandi birashoboka ko uri kubihakana Godfather reka je ndaguha amakuru mfise oya sivyo la consul était déjà nommée ntabwo ambassadeur ntabwo tekereza ko ashobora kuzana ngo adukubite message y'ikinyoma reka je ndaguha amakuru Godfather yego okay ndaguha amakuru uvuze umwanya munini ambassadeur mutinga Mike je ne peux pas okay c'est bon ambassadeur mutinga Mike yangane gato ndaje mukanya nakire Emmanuel mutinga Mike ambassadeur mutinga Mike ambassadeur mutinga Mike okay rumaza alizi hanyuma nakire Emmanuel rumata ayo makuru na yaje afete nje kubeshuza akantu gatowe ambassadeur ki ko dufite ambassadeur babiri hari wiri nyamitwe na jewe ndiko ndavuga wiri nyamitwe ntamubona hano jewe shaka vuge kuri madame docteur en fait ibyo byo muri Gabon nanje nigeze kumva amakuru avuga ngo yashatse ubwo bukonsul uri kumva ariko ça c'est avant peut-être yuko Reveriyene aja muri Gabon peut-être ako mvuze ka peut-être ntakonze je gusa narumvise ko avant yabyifuza nyuma amenya umuntu azohaja hanyuma arabireka yari kukumva consul sinzi ivyo ari byo mugumva ashaka kuja kubwo bukonsul nyuma acamenya ko rundi muntu hanyuma arabireka nuko je navyumvise rero ivyo ko iyo wavuye na Reveriyene je ne connais pas mugaye makuru ndayemeza nanje nayumvise uko ayo makuru wumvishe nayasomye ku matwitter nyene urakoze cyane ayo makuru wumvishe nayumvise nayasomye kuri Twitter wayasomye yego sebo ariko urumva wayumvishe wayabonye kwa ambassadeur nyamitwe oya jewe ambassadeur nyamitwe je ngera ambrose ko ivyibo ntavyo ndambona nabiri ma message abantu babandika uratuma niyi paroda y'iboroka ugenda uyirebe shingi ataramenya n'amano n'imazi ntayo gusa ikibazo si ico Godfather ikibazo ni nuko yaba docteur ambassadeur madame yaba wiri nyamitwe n'abantu bazinanye amakuru bari kunyarikira ngo barabashera ishushu bariko ba master barazinanye urumva ko bakoranye bari umugambwe umwe sibyo ahubwo twe twose abanyamitwe kaza kava mu bwiherero ari akaduga kamena umuceri nk'isekera oya reka ibyo bintu ariko hari abantu mw'ijambo kandi undi bafite andi makuru none Godfather jewe nasabye kuva ka ibintu mu bireke mwase kubivuga mutinga Mike yawe ntabwo tubwira uje turi ijambo Dr Emmanuel okay twagiye ikintu kiriho kimwe reka Emmanuel Dr Emmanuel ijambo ni ryawe tubireke kubera iki ko ibi ngibi tugomba gusaba buri bantu bose ibintu bikumvikana twagiye Emmanuel murakoze neza turakumva murakoze ibyinshi byabuze ngira ngo natinze nibagira ariko nshoke mvuga yuko nkiza kumbiriza narenganye ndaba yavugwa nkuko bisanzwe vanamo ikutere sniper funga mic zikuremo kuko urimo kunderanje kabisa yego ambassadeur Kinshasa araje muhiza meda mu muting mic kandi ndashaka kugira ngo habeho agiye gusha ndashaka kugira ngo habeho discipline s'il te plaît ambassadeur jewe nashatse kuzimya byananiye quelqu'un peut ndagufasha nabigufashije c'est bon twagiye gume nga ambassadeur mu nta kirahinduka muhiza dara place rumata twagiye Emmanuel twagiye rumata mute your mic ambassadeur nani Dr Emmanuel ndakumva Jesus Docteur mwamubwiye gukuramo ekutera cyaravanamo byose
Docteur uranyumva? So ntabwo docteur ndi kumwumva. Tugende gato. Je nsaba mwambutsa duke. Mwambutsa na requesting. muduhe ijambo natwe. Nibwo ninde uwo? Okay, waje kare. Serugamba, allez-y. Kandi mukubite mu bandi. Murakoze cyane Godfather. Nukunda gushimira Godfather ibintu ugira userure, uri gukora ibintu bikomeye cyane. Kandi ndabigushimira kuko ibintu abarundi bamwe barabihisha kandi byaba byaratunaniye kugira umuntu abivugeho neza. Ibyo ndabivuze kandi ushaka genda heraho byahereye ni washaka navuga bya presse consitu ndabivuga nibyo ambasaderi byinshi ndabiziho kake. Reka mpere kuri rya message ya presse consitu ko bivuze kuva kare. Mubare kubasubiza inyuma muranyumva? Turakumva niyo mpamvu space masunganyunga na Urakoze cyane Godfather. Ibi bintu ninaje nabizanye byo gira rya magambo yose presse consitu avugwe. Kandi atombeye ko Muhiza hari. Ejo nije navuze ati Muhiza we kuri umukuru w'imbonera kure kandi nawe uri imbonera kure bijya bintu imbonera intera hamwe zavuze ngo zize gutanga imipanga ngo zihimbonera kure zica abantu dukurikira ka audio madimi suplayinga nibyo cyangwa sibyo. Nije nabizanye na Senyamwiza presse consitu bafashe akantu gato konyene iyo ufata ikuntu yabivuze byari byinshi. Ibyo ndabikubiye Godfather abantu bateranye bakata akantu gato nibo babi. Je nije nabitanguye navuze ati ubu aba wazarendo bose bari Burundi, abapolisi ba Kongo bari Burundi, muri ko mugera gute izo mpunzi zizanye inkomo ibigwanisha mu Burundi? Iyi mbonera kure Muhiza Medal niwe yakiyatangura kuvuga nabi kandi amakuru navuga Medal bacu bavuga ngo we nguvuye wari wakora muri ambassade sinzi ubwira na ambasaderi ko wakora muri ambassade. Icyo bapfuye aho byahereye ubyumve Godfather washatse kumenya ukuri. Bavuze ko Muhiza yavuyeyo yibye ahora mu gasho avuye mu gasho ubunyene bamwagirije kwiba bamwagiriza no gufata n'abagore ku nguvu. Ibyo byose ni ibyaha yahamwa. Ibyo ni ibintu bizwe. Rero bahama press bamwijyamo. Oya aho ushobora kubyemera monsieur. Muhiza urakurikira attends kuko bakurikira jewe mbyo mvuga ibyavuzwe byo muri space ya Manix. Je naye ko ndayikurikirana Godfather naye ndahari. Ibyo bintu byuko bazaniremeranya mugakera akantu gato ka press consitu kajya nakajemo ariko iyo ukurikirana byose ko byagenze ejo. Je none abiguha byose nkubwira. Je naravuze Senyamwiza araza nawe acavuga byinshi press consitu bakibara muri mitaho ma minute 3 ariko ureba akantu bakasemo akantu katagira n'umuntu umwe. Niko bumvishe konyene. Rero ibi bintu by'abarundi turagoye abarundi kandi Godfather nko babyiyemeje ushobora kubura umumareka tutazi yavuye uzobahuza ndabona ubishoboye kandi ukuri ifuke kumeneka kandi duhamagaye nabo banyamitwe bose bazi bemera ibiganiro tumenyana ukuri ntawe ushaka kwica abantu. Uri Nyamitwe Muhiza ahure na presse consitu naziri ku nama twese tujye hamwe tuvugana ikibazo kuko tugitorera umuti. Nicyo dukeneye turaba nta Uburundi n'ubwa bose nta muntu bakwiye kuvangura n'umwe abaho ariko tugira ibitekerezo nk'abantu bazima. Ibi bintu biraturambiye mu karere duhora president wenyene niwe yamobilije nta twohisha. Nimba president y'ibitekerezo bibi ntumenga kayobora intama. Muhiza avuga ngo yarize wiziki ashobora kuvuga ngo akagenda ikishatse akabwira abantu ngo abagene bose ngo agere batera u Rwanda ngo azabashikira intera hamwe. None ibyo mucyo bikurikira mwebwe namwe duhare nk'abantu bakuru baciye ubwenge. Reka nsubire ku kibazo cya ambasaderi nawe ibyo turabimenyereye. Iyo ntambara Godfather ubimenye kuva kera. Abagore bose batutsikazi bakora muri leta bari abagore kuva kuri Rajab bose bagira abagore biwe bakabawe. Nuwo mugore yambaze no abihakana uwo n'umuhara wa Nyamitwe uravye ko baraseka ubona atari abantu bari bishimye wowe. Ubona bari abantu ko baraseka. Kandi bafite slogan badede ngo ryamana n'abatutsikazi babyara imbonera kure. Kuko urumva nkabya press consitu ahora avuga ngo bahutusi igihugu cyabo bivuga ngo bababyaremwe ibivange
bazokwica abana babo. Umva rero umuhutu mwaboro nk'umuhutu kazi acagira umututsi kazi ku ruhande bakababyaramwo abana, niko bameze. Ibyo turabizi twese, dufite abashiki bacu n'abakuzine bacu, nivyo bibazo bagwanira abatutsi kazi, ibyo turabizi. Nagwaye wabonye amatwiti yagumye asohoka, ntubonye ko yishuraho bose, nabiguhaye ubisome byose urabibona. Bavuga ati kweri ko umuhutu ateye imbere wese ashaka umututsi kazi, bigenda gute? Na medara usanga mufise uwundi mututsi kazi ku ruhande, niko babaye. Ibyo tubatunze tubazi. Rero izo ntambara byo guma batesha umutwe, Godfather bandanye ibyo urimwo, ugerageze guhuza abarundi. Gusa ikintu kimbabaza, aho tugeze abarundi sicyo gihe cyo gucanamo, cyari gihe cyo kumvikana tukubakira hamwe, tukamenya ibintu tubanyemo imyaka hafi 30, tukabona ingaruka zabyo, tukavuga ati reka tujye hamwe. Niba mufise umwasi umwe, icyo dahurizaho tukigeho, tubone umuhuza, dukene n'umuhuza nk'abandi bantu batujyemo, ariko tuvuga ati tugwanire gutera imbere. Uburundi bwarapfuye rabaho bugeze. Uburundi bugeze rero ubwo bufuta no kuri map, butagira internet, butagira amatara, butagira ibitoro, butagira iki, ntugire pfo na ruguru. Hari n'isi gusiri hajya abo bamwiza sinzi icyo bakora ngo batonde ubuzi bakora iki. Uburundi bwaraboze bagenda n'amaguru. Soza. Okay, murakoze. Reka sinshaka kuvuga byinshi, ariko urakoze. Rero nashaka kubwira ikintu cya Prince, naho cyaherere ni jewe nakizanye, mvuga kuri audio wavuze wa playinze kare. Ubwo nkeneye uze kumpa ikiganiro cyose. Imwe wagumye playinga nijya nyene je nazanye ndayibabwira bari kwa Manix, ariko Prince bafashemo akantu gato mu bintu yavuze byari. Urakoze cyane. Urakoze. Okay, Muhizi uranyumva? Ndakumva cyane Godfather. Ndashaka mbere yo kugira ikintu uvuga, gira ikintu ubwira kuri aya magambo. Muntunge kandi je mwaciye muri nyakabwa. igikenewe abanyagihugu bose, abantu bagejwe abanyagihugu, abanyombakomi, abadekarite, nibategura abanyagihugu bose, bagura imipanga bayikarishe neza, bagura amacumu bayasongore neza, kuko naho tuziruka tuje. Bakeneye Uburundi, bakeneye Tanzania, Kongo yoyo murabona bahejeje kuyifata. No kuvuga ntaho tuziruka tuje. Tuzoja mu Rwanda nibo bari kubatwirukako, tuzoja Uganda nibo bari kubatwirukako, tuzoja Kenya nibo bari kubatwirukako. Gura imipanga, amacumu, harimo mukarisha imipanga, twirarire. N'ufashwe ahubwo baba bakwiye guca bamukatira aho nyene, bigaca bija kuri rezo sosio bakabibona nyene yuko bitoroshe. Yego bitoroshe. Jewe mukuri nk'uwono ufata nabyo kuvuga ngo ubutungane ngo ibiki, nje ndamutunganiriza ubwo nyene niko bimeze. Bitabaye uko bitabaye uko burya kaba kabaye kuko twebwe nta kwiruka nk'abakongomani turimo. Muhizi, uyu musore urwaruka, uyu Murundi umuntu mukuru, ibi bintu wabikoraho iki nk'umuntu ufite ijwi? Iki kintu, ibi bintu wabivuga iki? Ndashaka comment yawe kuri iyi audio, kuri uyu musore w'Umurundi. Oya, umviriza ndakubwira. Uwo si Umurundi, uwo si umuntu. Uti? Uwo si Umurundi, uwo si umuntu, ico ni igikoko. Abo uwo n'umuntu novuga yataye ubuntu, kuko igihugu cy'u Burundi aho kigeze uno munsi, mu gihe uri Bujumbura cyangwa uri mu gihugu hagati, uri kuravuga ngo Kongo yafashwe nande? Nimba ari abakongomane bisubiraniyemwo Bugoma, bajya bashizeho hakaba ari abakongomane babo b'indani, ni kuvuga n'abanyagihugu bonyine b'abakongomane bafashe ubutegetsi i Bukavu. Ujya mu generale yaje Byamungu nuwahajya nyene atanga interview, avuze ati jewe ntimunzi, je ndi umunyarwanda canke je ndi umuntu wo ngaha, avuga yuko mama Nyankeru ari uw'iwabo,
iyo abantu bisubiraniyemo bo nyene entre ucuzana uburundi ukavuga ngo Kongo yafashwe uwo nibaza yuko la geopolitique ntayazi hano mariko ndavuga ko hari abantu b'ibikoko abantu babiba n'umuntu uretse gato mbere kumugira igikoko ndatekereza mu Burundi mufite amategeko ahana ibyaha aya magambo agize ibyaha none uwo uribaza uwo twomumenya gute wo muduha ari hehe ari urakora tamushengeze ubunyene mu gitondo ari umuntu ashobora kuvuga yuko bica abantu uyu nguyu tuvuge ko wenda yohereje amajwi Uburundi budafite systeme yo ko ushobora kumenya uwo ari we kandi aya majwi afite abantu yayoherereje ishobora kuba nk'uwari mbweje uwo batavuga nka mbweje uretse gato uyu nguyu c'était hier ou bien avant-hier muri space hano aya namagambo yavuzwe n'umwe uvuga ko ahagarariye imbonerakure umva aya magambo ninde tubwira izina giye Ato manza wumve hano manza wumve leta yayivanitse nyimba inyumva intahuro baruke zira audio bategerezwa muri eta major gukoropa iyo narayumva ibitego none baza ko ivyo no bantabyumva cyane bagiye bakozi bo mu biro beke kuguma mu bigarukana uko no kuri ibintu bibi cyane Godfather nuko uretse gato cyangwa mu communicateur ibingibi nukubiba uko no kubiba urwango uwo muntu yitwa avuga ngo gukoropa ngo gukoropa abahimba uretse gato uyu nguyu nawe ntabwo leta imuzi kandi ari hariya imyirondo yihari bateguye espace bakiyita imbonerakure ari abantu bafite adresse uyu nguyu nawe mwaramubuze Godfather muwadi vyabaye muyinga nawo no musi muwadi vyabaye muyinga ejo oyaye banzuri none ko mujaganya reka tubwire ikintu kimwe kwacu reka tubwire ikintu kimwe kwacu Godfather kandi wampaye ijambo mon frère reka ndakubwira ikintu kimwe igihe cyose igihugu cyamacimirije ibihe bikomeye nk'amatora gutora ibwirizwa shingiro mu Burundi twama dufise ibibazo by'abantu biyita barundi kandi ari bikoko nagira ivyo si vy'ubunyene hariho n'ibindi by'inshinge bya bikoti by'imipanga byo byumva tubimazemo ibihe mu gihe uzi ugomba urabe igihe cyose twimirije bikomeye uwo ashobora kuba ari no muri aba urabona aba bariko baratwumviriza ngaho ushobora gusanga hari wabivuze mugo ugasanga bibere muri Canada bibere muri Etazi sambanya abakere babavyara imbonera kure sambanya abakere basambanije wewe wembwejeri ninda gutsambanije wewe hari wasambanije umwana wawe warusambanije mama wawe na soni tugende gato genda aba bantu turababuza abantu bazimya yo mikro yabo mvuge vre vuga icyo nakubajije aba bantu ntabwo bari mu gihugu barahari uyu yajagara imbonera kure hari abo tuzi cyangwa hari abazwi bari bahostinganye nawe bari muri space bari bakora space uyu ntabwo uyu muntu mumushyira ngo ari muri Canada uyu ari mu Burundi bari hano amaprofile yabo arahari ndatekereza ko ntabwo umuntu yaza muri space haba harimo abantu bari anonyme harimo abantu bafiteho imyirondoro yabo iyi space harimo abantu bafite imyirondoro yabo bateguranye nawe space uwavuza aya magambo kandi we ari mu mazina ye ibingibi mu by'ukuri umuntu akoresheje amagambo nk'aya ngaya iyo akomewe amashwi ntafatwe ngo afungwe ibingibi muranganisha igihugu kandi yaje uretse gato imbonera kure leta cyangwa guverinoma iriho irazirekonesa none reka nishure Godfather imbonera kure so kuvuga ngo zirokoneswa na guverinoma n'umugambwe ni pepiniere nagira ndakubwira ikintu kimwe je baramvuga ko urabona sinza muri anonyma ni muhiza ukeneye kundya wese aca sama ariko nagira ndakubwira ikintu kimwe Godfather kuba muri space ntibisigura yuko ufite identification kandi nagira ndakubwira imbonera kure jewe muhiza nta mbonera kure nimwe iriho mu Burundi idafisa hitwarigwa ku mutumba jewe ntwarigwa ku mutumba witwa Busebwa mu Gatete mu Rumonge urumva identification yanje ugiye ukabaza witwa Moyize kuri uwo mutumba arakubwira ati medale nubwo abibujumbura mu Carama atwagwa bisigura iki nta mbonera kure nimwe itari identifiable imbonera kure yose itari yiyita ko ari imbonera kure akaba dafisa hatwarigwa uwo n'umwasi w'igihugu rero no kuvuga iki kubona abantu baza amazina kwiyita Kabura Joseph
ibi ni ibintu abantu bandika Godfather. Jewe ndi umutekinisiye kuri ibi bintu, je ndashobora kuza ngaha nkiyita Godfather iryo zina giwawe nyene, Godfather Kabura, Godfather Nahayo, Ibujumbura, Carama, nkabiba amacakubiri gusa. Je ntavyo nokora, ubyemera. ndakurahiye Imana yo mwijuru. Okay, uyu muntu uretse gato uribonera nyene Godfather, uretse gato tugende gato yiyemera Godfather, yiyemera urimbonera kure. Umubyeyi mwabyumvishe, kuki tutigeze niba byakozwe hakaza abantu batari imbonera kure bakabivuga mu izina ry'imbonera kure? Kuki tutabonye imbonera kure mufite adresse cyangwa mubyemera mwamagana ya magambo y'amacakubiri? None byose niko ndayamagana, wowe wundi ukeneye ninde? Numbona no turi kukubaza kutabyamaganye, uje turi kubyamagana inakupa hirya yejo muri aho bambweje ribaza kuntuka n'uwavuye ngaha baza kuntuka, sivyo nariko ndamagana mvuga ivyo bintu nibibaho. Ndavuga ni mbega nta mutumba numwe wo mu Burundi mu mitumbire ng'ibihumbi 200 mwombwira uri kwimbonera kure hatarimwe abahutu n'abatutsi. Je ncane mission cyamba mu mugambwe niko navuze, ndamubwira ni twebwe tubwire oyaye ndimuzana ibintu bipize ngaha oyaye reka kunciramwo reka kunciramwo unyubaho. Oya reka aragushimira yuko Godfather na muntu miki mwebwe murantwara mwebwe umuntu umwe abo mutuma ni mubanza nimufise abashinga amateka batowe nimusaba baserukira mu ntuma mubikijeyo. Jewe cyo nagira mvuge Godfather, none ntiwabonye ko barekura warakoze wewe hori ivyo bireka ivyo ntibindaba jewe. Umviriza Godfather, je ndimbonera kure mukadoha identification y'uwo muntu murabe ko tutamushengeza. Icyo ni kimwe mu mugambwe sende DFDD uvuye mu gashowagirizwe gamuhiza uvuye mu gasho none we niwofungwa uzuhebura gasho upfuye ubutofungwa ninde wari wakaje ubusuma no gufata ku nguvu abagore. Hehe mama wawe naramufasha mushigawe naramufasha urambana kwirembi wanyu wakijuje we witukana Muhiza hanyuma ko oyaye abo none Godfather wowe uremera ko abantu burira ku muntu bagatuka. Uretse gato aba bakoze genocide y'abatutsi mu Rwanda ntibarafatwa mutenda gufatwa harageze. Zimya abo bantu ibyo bigugu. Umviriza Godfather, yego ikerekana abantu babicanye sikindi umuntu arabeshuza ikintu bakazana viprive ibintu kandi banabeshe badafite n'ivyemezo. Ibyo bintu wabikoze bavuga ati medale yafashe Rumata, medale yafashe ziri ku nama, nafashe nde nabo bariko baradedemba. Je nagiye muri ambassade hariyo $0 ngira romi 0 prix hariyo $57,000 sinari kuyatwara cyane. Mwarigeze mwumva samba muri anticorruption nkuko abandi biba igihugu baja muri anticorruption cyane y'abanazi byo niyagiriza utarimo muri gacaca siba ingiriza Godfather. Iyaba nagirizwa ubusuma mba naritavye muri anticorruption, uravyumva? Ikindi naco iyaba afise ico niyagiriza mu gihugu jewe muhiza medal fise visa ya Schengen, fise visa ya Etazini, sinari gutaha i Burundi. Okay, so kandi umugore wanje passport ruje abana bafise ruje fise ico niyagiriza sinari kuzi Burundi nimba ndi ngaha. Uretse gato kanze bigenze gutya sibyo? Nani uyu mugabo bamwita Serugamba nani kositu ntabwo ndi buguha ijambo kuko impamvu nari buguha kure rero mbona ni Godfather. Uretse gato uturangiza iby'imbonera kure kositu umbabarire gato wa mugabo yitwa nde Serugamba ndashaka kugira ngo mpereza iriya audio yinyoherereza iriya audio yose kuko bampaye agace nkuko uri kubivuga uje kuvugira kositu kugeza aya masaha mu bantu ndi kwamagana aya magambo yakoreshejwe n'imbonera kure ari mu macakubiri nk'amagana ndagushigikiye. Uretse gato natwe turayamagana yego. Uretse gato kuyamagana ndashaka kugira ngo bishyire mu bikorwa nk'abantu muri kuri tele kuyamagana ku magambo kandi bari kubikora nubwo uri kubihakana ndashaka kugira ngo iyo mipango uretse gato manzo nyumve tukamagana aya magambo ya kositu. Uretse gato muhiza ndi kukwamagana ndavuga kuko uri mbonera kure ndi kwamagana amagambo yakoreshejwe n'imbonera kure ari mu biheza. None ni jewe ijwi ry'wanje no ryumva umva ari jewe. Uretse gato si mugenzi wawe ntiyaje mu izina ryanyu
wewe uri umugenzi wanje Godfather. uretse gato ikintu muri buze gukora ni kimwe rero nk'imbonera kure niba muri kuyamagana uretse gato uriya muntu yavuze mu izina ry'imbonera kure siko bimeze oya uretse gato baje bakora space nk'imbonera responsabilité pénale ni individuelle s'il vous plaît. uretse gato mon frère Muhiza agenda gake yaje bakora space biyita imbonera kure s'il te plaît. Amagambo bayavuga nk'imbonera kure arimo amagambo y'urwango y'amacakubiri ari dangire nawe uri kwamagana, ariko niba uvuga ko imbonera kure mudakoma gukoresha ari amagambo urumva ko mufite akazi ko kwitandukanya n'uriya muntu mukanamushaka mukatwira ko atari umwe namwe. Ujya ni bwegeri yabivutse Godfather uracho ico bivuga kuvuga ngo imirindi y'imbonera kure nta gusigura ico bivuga. Uretse gato tugende gake so Muhiza umva ikintu ngundi kugusaba. Ibi bintu ni byiza ko uri imbonera kure ukaba urimo kwamagana aya magambo yakoreshejwe kandi mabi arimo ivangura ashobora no kuba danje ku bantu bashobora kuyumva, ukaba muri kuyamagana nk'imbonera kure mukitandukanya n'irambonera kure ngenzi yanyu. Sibyo nta mugenzi wacu ari mujya ni bwegeri ari muri Canada i Toronto aba urya oya tugende gakeya ariko Muhiza nta soni uraje kubigira ubeshe kandi wavuze kutanamuzi so uretse yavuze ko atanamuzi none bavuga bimwe honorable wi bavuga bimwe kubemerera ndumva tugiye kugaruka kuri iki kintu. Muhiza reka tugusabe nk'imbonera kure biriya bintu mu byamagane, ariko apana kubyamagana ku magambo, mu byamagane mu bikorwa. Uriya muntu mu muhige mwerekana amafoto nk'imbonera kure mu mwamagane mutemanya n'ibyo yavuze. Ibyo ngibyo ni kimwe. Hanyuma Kositu n'inshuti ze Prince, ibi bintu by'aya magambo wavuze ngiye ntabwo ndibigize isoni zo kuyakina kuko turanga twamagana ikibi n'igisa nacyo. Kositu aya magambo wakoresheje hano aya magambo ntabwo muri 2025 uburyo wabivugamo byose aya magambo muri kumva hano abo bahutu bahawe igihugu abanyamahanga igihugu nicyo batutsi. Ibyo bundi mwarumvise yuko historien yitwa Sigenda bivuze yitwa Murashi yavuze ati burya Rwanda mubona kera witwa ubututsi, ubwo Burundi mubona hari intara n'uyu munsi yitwa ubututsi. Gasaba mugabo niko bimeze. Abahutu nta kibanza na kimwe bafise mu gihugu, donc abahutu n'abanyamahanga baca kuronka ubwene gihugu d'abord baciye mu amademarshe ya immigration. Nayo baracamo gushika uyu munsi bagiye gudepoza demande de réfugiés muri ONU muri 1970. uyu nguyu ni umu antihutu aramaganwe. Urukumva uyu nguyu njyewe ndamwamagana, aya magambo ni mabi ari très dangereux. Byumvikane uyu nguyu aya magambo ni mabi, ugomba kwamaganwa abantu bakakwamagana. Nta kintu kubaka urimo gusenya. Ntabwo uzaba mu Burundi bw'abatutsi gusa butarimo abahutu cyangwa n'abatwa bakwamagane. Imana iguheza. Urimo kumva kagaruka kuri Muhiza n'imbonera kure zanyu harimo ubu extremiste n'ubugome kugeraho abantu bavuga ngo bafata imihoro batemagura abantu bakiri kuri social media. Ibyo nta bizoba buretse gato nta bizoba ariko biri kuvugwa. None se ibingibi uyu nguyu bari kuvuga byabaye turi kubyamagana bitaraba, turi gukumira icyaha kitaraba. Nk'imbonera kure ntabwo bizoba. Nta bicwa yego Wumvise basabiye umutwe ko hanyuma ndakubaza kaburimbo uretse gato kaburimbo ari he? Yajyanye imbere y'ubutungane. Uretse gato kaburimbo yajyanye imbere y'ubutungane, yajyanye imbere y'ubutabera. Nicyo kimwe nakubaza. Reka kunyibutsa none Godfather ni n'ijambo umuntu yitwa Kaburimbo yanyikiye mu byaranje niyo ngabo kubera ari imbonera kure. Iyo dotse ntimuzoyigarukane nga kuko muba muri ko murancumita mu mutima, kandi iswe na Kaburimbo kubera ari imbonera kure imatana ku mutumba witwa Mahango hariho mu byaranje iswe na Kaburimbo. Aho rero nimubandanye kuri iyo dosi turayibandanya ndakubwira impamvu. Reka mvuge manza wumve
ndakubaza ndashaka nkubwira ikintu kimwe mu Burundi nta butungane buhaba burahari none iyo umuntu yakoze icyaha cy'ubwicanyi nk'uko uri kumushinja uri kumwagiriza kwica umuntu wifatira ubutabera mu biganza byawe cyangwa yagombaga gufatwa agashyikirizwa ubutabera akabihanirwa jewe ntabwo nifatiye ubutungane umviriza ndakubwire Godfather none uretse gato birakwiye kankumaze ikintu kimwe Muhiza umuntu wese ukoze ibyaha uwo bakoreye ibyaha agende yifatira ubutungane mu ntoki ze uwishe nawe agende uwiciwe agende nawe yice icyo gihugu cyaba kibaho kubayo n'igihano cy'urupfu i Burundi so uruba Muhiza rero icyo tuvuga niba umuntu bashobora kugenda hariya umuntu ushobora gusanga iyo umuntu yishe waba ufite ibimenyetso kama mutaliwa mwingine ajyanwa hakaza ibimenyetso niba hari n'igihano cy'urupfu akagihabwa n'ubutabera none uvuga ryari Godfather so ahangaha rero ntabwo uza gutanga excuse ko hari umuntu agomba gutanga amafaranga ngo bazana umutwe wundi ntabwo turi ku ngoma ya Dawidi Godfather ushaka ko mvuga nabi kuko uri kuratwagiriza ibintu by'ubwicanyi mu Rwanda iwanyu kizitarihe ntabwo ngende umunyarwanda kizitarihe uri umurundi inde uzi kuri no mu space umuntu utazi je suis international Miss na pays umanzi umenye na space wajemo reka mvuge Godfather no urumva ko deja sikia nikwambie reka nkubwire Muhiza reka gudufata nkwibwire navukiye muri Congo uri kunyumva depuis ro minakimbiaka sindagira ubwene gihugu kuva nabaho ngiyewe nanga karengane mini ko international waje ndi kwipresenta uri kunyumva ahantu hose bakuri space kuri Kizito gamatwi ntabwo Kagame ataguhiga ntega amatwi ntabwo uza kunsubiza ngo nkwemere ntabwo uza kunsubiza ngo nkwemere urimo kumva n'undi munsi ntabwo uza kunsunika ngo nkwemere ni gute mufata ibibazo biri kubera mukabikopara n'ikindi gihugu none wambaye ikibazo cy'imbonera kurereka n'ishure none urumva ko ya extremisme nabwo buheza nk'undi mwigira muri mwebwe biranga urumva ni reka twice n'ahandi bari ndakubaza uretse gato uyu mundekere gato ndi kukubaza ahangaha turase liberté d'expression urumva ko erega ntabwo ari kwihishira kabiri urabona ko bikunaniye urumva bwa extremiste nabwo beza urumva ko uretse gato none wewe umaze kumbaza ibibazo birenga 10 fikia yo kangabi none kameze ico kimbonera kure parce que déjà urumva ko je ndiko nongera Kinyarwanda déjà uhise ntwara mu Rwanda tugumi wanyi Burundi parce que je ne parle je suis congolais urimo kunyumva ni utaruzi n'umuntu wagostinze vieisi kwibwire ngana na Kongoti yo kangabie none uze kuma exemple muri Congo parce que ngara mwana Congo 100% urukunyumva cyongere kumita umunyarwanda kugira ngo tubyumve neza kubera iki buri kintu buri gihe cyose iyo turi kuganira wambutse umupaka nyura ntuza nyura mu Gatumba na Uvira uni uko dipate exemple ntiwongere kunyura igatuna ntusubire mu Kirundo parce que je pas rwandais tugaruke gato icyo nshaka kubaza kimwe unyumve neza cyane ntongera komeza exemple zo mu Rwanda parce que anga turi Burundi ngiye nkora ama space atandukanye niba ni gukora space y'u Burundi tuganire ku Burundi niba ni gukora space yo mu Rwanda tuvuge mu Rwanda niba ndi muri Congo tuvuge muri Congo niba ndi igenda koraga ama space yo muri turi kutabariza no muri Ethiopia twabaga muri Ethiopia twumvikane rero Muhiza ntibongere kuzana excuse none niba uri kuvuga ngo ibyabaye mu Rwanda none mwe mufatira example yo gukora ibintu mu Rwanda Ijambo Godfather my brother no urumva ukuntu uretse gato none kugumuvuga wenyene no ntagatoye kugira niyamirize bijya bintu bagiriza imbonera kure basi umuntu tumwe vrema ubwo mubivuguko womengo nawe uripfuza ko bivugwa nimba utipfuza ko bivugwa mu mwanya ndavyiyamirize gatoye ndari gusaba kubera ko mushaka umutwe wawe reka kucira mu none wiriso abaye iki vrema ni mu muhamahoro wiriso muri Canada ramba mutama nza rero kukijanye n'imbonera kure navuze yuko muri systeme y'imbonera kure ndimwo siko nta hantu na hamwe icyo kintu coba cuko baduhimiriza bande cyanke ko hategurwa ubwicanyi nk'ubwo nikiba yico ni kinyoma cyambaye ubusa kuko mumbonera kure izuba riva
reka meze kuvuga Godfather vraiment no kaburimbo mwaramwishe ntimwamwishe ni ikinyoma gute kandi arabo tuzi mwishe yishwe nande je ndabizi bya kaburimbo kandi uvuga ngo yishe mu byara wawe bona nibereye Kinshasa iconzi kaburimbo yarishe mu byaranje navuze n'izina rye yitwa niyo ngabo yari mbonera kure yimakana kuvuga ngo bose wanyu umuyobozi wa CNDD FDD ari bumwe mufite imbonera kure yaguze umutwe miliyoni 5 yarawuguze baragenda baramwica barawuzana amafaranga arayishura yes or no warabona no kaburimbo warabona wanyereka kaburimbo none warabona akihari wari wamwerekanye wewe mwarakorana mu ndungikira video ya ntuza ya reka duheze ibyo by'imbonera kure